Simpen dulu. Download. Oke. Kayak natap apa kayak gitu. Aduh baper aku. So what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, my bro, my sister, and my. So welcome back again to my channel. Jadi udah bilang di video sebelumnya aku bakal reactionkan TikToknya dari Secret Number gitu kan. Aku memang nggak terlalu pakai TikTok. Dulu pernah, itu pas aku bikin Instagram kayak gini. Aku nggak tahu kalau misalnya masuk ke TikTok itu, website TikTok itu kira-kira bakal harus login atau enggak ya. Tapi kalau emang bakal login, kita bakal ingat dulu apa password aku tuh nggak tahu. Masih ingat nggak ya? Tapi coba kita dulu TikTok. Oke, make your day TikTok. Oh, bisa ternyata. Berarti di sini ya, Secret Number. Oke. Oh. Jangan dilihat dulu. Oke, udah bos sekali. Kayaknya banyak deh. Aduh, kok nggak dari dulu aku aktif TikTok ya? Oke lah, langsung aja ya. Dari bawah sekali, ini kayaknya pas di Gadget Boom ya. Jadi mereka aktif itu di TikTok, dia pas di Gadget Boom. Kayaknya video ini aku bakal bagi dua juga karena memang ada banyak ya TikToknya. Tapi kalau memang sebentar ya satu video aja. Oke, langsung aja kita reaction TikTok dari Secret Number dari bawah sekali ya. Ini kayaknya Gadget Boom. Oke, langsung saja. What's your number? 안녕하세요, Secret Number입니다. 네, 여러분. Aduh, ini pakaian yang bikin aku salfok ini. Ini salah satu pakaian yang aku tuh bikin aku salfok. Lihat sudah. 저희 Secret Number의 틱톡 채널이 오픈되었다고 합니다. Itu artinya bahwa Secret Number 틱톡으로 Secret Number의 새로운 모습을 보여드릴 생각을 하니까 정말 기대가 되는데요. 네, 맞습니다. 여러분, 팔로우 하트 잊지 말아주세요. follow ikutin. We're looking for dance covers and a lot more fun content to come. Channel TikTok Secret Number dibuka, jadi jangan lupa follow dan tunggu terus konten-konten kita. Oke. 그럼 지금까지 Secret Number였습니다. 감사합니다. Secret Number입니다. 감사합니다. Next video. Aku pernah lihat ini di Instagram. Ini kayaknya challenge ya. What is that? Kayaknya, aduh, kok aku nggak fokus? Apa itu? Oke, lanjut. Gadget Boom. Oke, ini itu Gadget Boom Challenge. Aku pernah lihat ini di Instagram, ya kan? Oke, lanjut. Next video. Oh, Dita cantik banget dirimu, Mbak. Next video. Oke. Making film ya. Jadi ini ada di YouTube juga mungkin dan diupload di TikTok official Secret Number. Next video. Oh, ini ada di Instagram juga. Oke, lihat itu goyang kayak gitu. Ini ngapain ini Mbak ini? Goyang kayak gitu. Dance making film. Oke, jadi di behind the scene-nya itu mereka kayak gini di dance making film. Next. Oh, ini pas Christmas, pas Natal, oke.
kayak natap apa kayak gitu. Aduh baper aku. Jir, I'll give it to someone special. Thank you, I'm your special. Thank you very much. Next. Wait. Oke. 안녕하세요. 시크릿 넘버의 기타입니다. 2021년에는 해보고 싶은 거 진짜 많거든요. 그래서 이제 새로운 시작이니까 팬 여러분들과 함께 하나하나씩 이루어가는 한 해였으면 좋겠습니다. Ngerti? Enggak. Teman-teman semuanya, Secret Number Oke. ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kedepannya kita bisa menciptakan lebih banyak lagi kenangan-kenangan indah bersama. Kita sayang kalian semua. Ya kok semua? Kok nggak aku? Oke, next. Udah kan ini? Oh, ya udah ini. Next. What? Oh, Lea. 안녕하세요, 레아입니다. 안녕하세요. 2021년 새해가 밝았습니다. 와! 아! 2021년에는 여러분들의 소원이 다 이뤄지기 바라겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 皆さん、明けましておめでとうございます。2021年は去年にできなかったことに挑戦して、幸せいっぱいの1年にしましょう。 네. 明けましておめでとうございます。 네. 알겠습니다. 네. Ya ngerti-ngertiin aja lah. Next. Dennis. Oh ini English pasti. 안녕하세요. 시크릿 넘버 데니스입니다. 저희 시크릿 넘버 팬 여러분들과 멤버들과 가족과 다 행복한 한 해였으면 좋겠습니다. 그리고 더 많은 여러분들께 저희 시크릿 넘버 2022년 알 수 있으면 좋겠습니다. Hey guys, Happy New Year! Thank you guys so much for supporting us during our debut here. We hope you guys are staying safe and we miss you. We hope to see you all next year. Thank Okay. you so much. Yes, you're welcome. Aduh, mereka di sini ayu-ayu semua. Next. Kalau nggak Sudam pasti Jini. Ya memang itu sisanya. Sudam. 안녕하세요, 시크릿 넘버 수담입니다. 새해에는 모두 Lanjut. 건강했으면 좋겠습니다. 여러분, 마스크 꼭 끼고 다니셔야 해요. 아시겠죠? 저희 시크릿 넘버도 2021년 열심히 달려볼 테니까요. 저희와 항상 함께 해주시고 응원해주세요. 감사합니다. Next, aku nggak mau baper. Jini. 안녕하세요. 시크릿 넘버 진입니다. 2020년은 정말 너무 빨리 지나간 것 같아요. 올해는 많은 걸 느끼고 많은 경험을 쌓고 많은 걸 배운 한 해 같은 Oh sorry, di luar hujan ya, jadi agak something like that. Ntar aku besarin dulu. Oke, lanjut. 것 같은데요. 2021년에는 더욱더 앞으로 나아가는 그리고 또 발전하는 진이가 되겠습니다. 약속! 약속. Happy New Year, guys! Yakso tuh kalau nggak salah janji ya. Oke, next. Simpan dulu. Download. Oke. Download it. Wait. Sabar, woi. Oke. Siap dulu. Aku nggak tahan. Udah ya. Udah. Oke lah, 2 kali lagi. Wah, 진짜. 2 kali lagi ya. Oke, next. Kok mereka cantik-cantik banget sih, anjir. Oh.
The last one. I hope this is Dita. Dennis. Modern. 지금. Oke, kita jeda ya. Kita bakal the next part for this video. So, see you on the next video and don't forget to subscribe, comment, like, and share. Ini bakal jadi beberapa part juga karena aku nggak mau ngedit panjang-panjang guys. Aku nggak mau. So ya, gitu aja. So thank you. Lanjut ke next video. So thank you for your watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Next video, okay? Next video.